Nongeye kubaha ikaze nshuti bakuzi ba Pilot News TV aho muherereye ku isose mbifuriza amahoro imigisha no guhamukanwa mu byo mukora byose nk'ibisanzwe ngabo ngobeje kugenda bagezaho amakuru menshi agiye atandukanye by'umwihariko muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Twiyuse cyane rero reka twerekeze n'ubundi mu bijyanye na diplomasi, mu bijyanye n'ububanyi n'amahanga, mu bijyanye n'intambara ikomeje kubera muri Asazuba bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo, aho Patrick Muyaya yongeye kubeshya isi yose ariko nkuko maze kwimenyera. Olivier Nduhungirehe iyo wibeshye ugakora ikosa. Olivier Jean Patrick Nduhungirehe iyo wibeshye ukabeshye u Rwanda. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda iyo wibeshye ugashaka guharabika igihugu cy'u Rwanda, iyo wibeshye ugashaka kubeshya kubijyanye n'intambara ikomeje kubera muri Asazuba bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo, nta kindi agukora usibye kuguha ibyawe, akaguha ukuri, akakwereka ibyo ukwiye. Nibyo yagiye akorera aba Patrick Muyaya, nibyo akomeje kugenda akorera abanzi b'u Rwanda, nibyo akomeje kugenda akorera aba propagandiste b'abanyamakuru nka Hariana Velas, nibyo yakomeje kugenda akorera bamwe mu bayobozi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aba diplomate ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse n'ababirigi ngira ngo murabizi ko yaba Maxime Prevo ndetse n'abandi batandukanye bakomeje kugenda babeshya bazana propaganda zidafututse, nta kindi abakorera usibye kubasubiza mu buryo bwiyubashye kandi mu buryo bukosora amakosa baba bakoze. Nibyo ngiye gukorera rero Patrick Muyaya, minisitiri w'itangazamakuru wa Republika ya Demokarasi ya Kongo, nibyo yongeye gukorera cyangwa gusubiza Patrick Muyaya, umuvugizi wa guverinoma ya Republika ya Demokarasi ya Kongo, nyuma yaho atangiye kubeshya kubijyanye n'imikoranire hagati ya FARDC na FDLR. Ngira nk'uko mubizi FARDC na FDLR baranywanye mu buryo bwa nyabwo, ndetse papa wabo cyangwa abantu basezeranye haryo ubwo uwo twakwita nk'Imana yabo ubafasha muri kimwe cyose, bakora buri kimwe cyose, nta wundi ni Tshisekedi Tshilombo na regime ye ya Kinshasa. Ibi rero bakomeje kugenda babeshya bazana ibinyoma bitandukanye, ariko nta kindi kibaho, tuba tubereyeho kubanyomoza. Abayobozi nka Olivier Jean Patrick Nduhungirehe bahuriye akazina ka Patrick, ubwo ndavuga Patrick Muyaya ndetse na Olivier Nduhungirehe, akazina ka Patrick karimo hagati aho, bakabakomeza kugenda babanyomoza mu buryo bwa nyabwo. Ni nayo mpamvu tugiye kugaruka kuri iyi nkuru, aho minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yanyomoje uyu muvugizi wa guverinoma ya Republika ya Demokarasi ya Kongo Patrick Muyaya wihakanye imikoranire y'igihugu cyabo FDLR ndetse na FDLR igizwe n'abasize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994. Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yifashishije X agaragaza ko umutwe wa FDLR n'igisirikare cya leta y'ingabo za Republika ya Demokarasi ya Kongo FARDC byajyanye nk'umwana na se. Icyo jambo ngira ngo ababizi rikunda gukoreshwa na Patrick Muyaya, ahakunda gukoresha ururimi rw'igifaransa ngo père et fils, avuga ngo père ni Kagame, père n'u Rwanda, yarangiza akavuga ngo fils ni M23, AFC M23. Rero Olivier Nduhungirehe yagize ati FDLR n'igisirikare cya leta FARDC banywanye nk'umwana na se kandi basangiye ingengabitekerezo ya jenoside. Ubwo Patrick Muyaya yarari mu kiganiro n'umunyamakuru, ngira ngo icyo kiganiro nakibagejejeho ku munsi w'ejo bundi mu gitondo cya kare, nakibazindukiyeho nk'uko nsanzwe mbazindukirizaho inkuru nziza cyane akenshi ziba zigaruka ku biganiro bitandukanye bya diplomasi biba byakomeje kugenda bivugwa cyangwa bisohoka mu buryo bugiye butandukanye, abadukurikira mumaze kwimenyera. Iki kiganiro nakibagejejeho icyo gihe Patrick Muyaya yavuze ko ngo u Rwanda rudakwiye guhora rwitwaza ikibazo cya FDLR ngo kuko igice kinini cy'abayigize kuri ubu bari mu bice bigenzurwa na AFC M23 akunze kwitira u Rwanda. Yagize ati mumenye neza ko abasigaye benshi bo muri FDLR niba atari bose bari mu bice by'igihugu byafashwe, kandi mvugishije ukuri ndashaka kubabwira ko u Rwanda rutagomba kongera kuzamura ikibazo cya FDLR rukigira urwitwazo, kuko bakagombye kuba bakemura ibibazo biri mu gice cy'igihugu bafashe. Twari twarateganyije gukemura icyo kibazo cy'iterabwoba, ariko abanyarwanda bagomba kubanza kuva muri ibyo bice kugira ngo tubashe kugikemura. Muyaya yakomeje avuga ko hari abaturage hafi 300 bishwe muri Nyakanga mu bice bya Rucuru kandi bo mu bwoko bw'abahutu, ariko yirengagiza ibihumbi by'abatutsi b'abanyekongo bishwe mu bihe bitandukanye ndetse n'ubu bakicwa n'ihuriro ry'ingabo za leta ya Republika ya Demokarasi ya Kongo.
yavuze ko hari ubwicanyi bukorwa mu izina ryo guhiga FDLR kandi ngo ari abanyarwanda kandi bakwiye kuba bafite umwanya wabo mu Rwanda. Yongeye kugaragaza ko amasezerano ya Washington yageza ku gisubizo kirambye ariko ananirwa gusobanura uruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ahubwo ahengamira ku kuvuga ko u Rwanda kuva rwasinya rwagize ubwoba. Minisitiri Ambasaderi Nduhungirehe adaciye ku ruhande yahise amutamaza agaragaza ko ibyo avuga ari ibinyoma kuko umutwe wa FDLR wamaze guhuza imbaraga na FARDC nk'umwana na se bahuje ingengabitekerezo ya jenoside. Ati iki ni ikinyoma kindi kuko umutwe munini w'abasigaye muri FDLR bafite amateka ya jenoside, umwana ubana kandi ukorana n'ingabo za Kongo FARDC ari wese basanga ingengabitekerezo ya jenoside imwe. Kugeza ubu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo habarurwa abarwanyi ba FDLR hagati y'ibihumbi 7 n'ibihumbi 10. Abahoze muri FDLR basobanura ko yatangiye gukorana n'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuva yabaho, bigeze ku bwa Laurent Desire Kabila yegurirwa ibyari kuyifasha gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda. Major Ndayambaje yavuze ko ubwo Alidi ya kabiri yahindutse FDLR yateraga u Rwanda ibikoresho yari ifite ari Laurent Desire Kabila wabiyihaye, asobanura ko hari uruganda rwakoraga intwaro yari yarayeguriye. Ati Laurent Desire Kabila we yakoranaga na FDLR nyirizina kuko cyane cyane no kugira ngo yohereze Alidi kabiri ive iriya hirya n'ibikoresho yazanye niwe wabibahaye. Hari uruganda rwakoraga imbunda yarushyizeho avuga ngo ni inkoni ahaye FDLR izayiherekeze mu gihugu cyayo. Imbunda nyinshi bari bafite n'amasasu bazanye byaturutse kwa Kabila Desire. Laurent Desire Kabila ubwo yasimburwaga n'umuhungu we Joseph Kabila muri 2001, Major Ndayambaje yasobanuye ko Joseph we yagerageje kurwanya FDLR ariko Tshisekedi wagiye ku butegetsi muri 2019 asubiza uyu mutwe w'iterabwoba kwibere. Ati ubwo rero haba hagiyeho uyu Chilombo Tshisekedi we arahindura yigarurira FDLR kuko n'amasasu menshi n'abasirikare benshi ba FARDC cyane cyane nko ku birindiro byegeranye usanga basa nkaho ari bamwe bafatanya muri byose haba mu bikorwa bya gisirikare. Kuwa 4 Gashyantare 2026 Tshisekedi yari muri Amerika mu gushyira imbaraga mu bukangurambaga busaba abagize inteko ishinga amategeko b'Abanyamerika gusunikira ubutegetsi bw'icyo gihugu gufatira ibihano Rwanda kubera uruhare arushinja mu ntambara yo mu burasirazuba bwa Kongo. Bisa naho urugendo rwe rutamuhiriye kuko yeretswe ko kugira ngo haboneke amahoro arambye leta ya Kongo igomba gusenya umutwe w'iterabwoba wa FDLR nk'uko amasezerano y'amahoro ya Washington abiteganya ndetse na Wazalendo. Itangazo ryagiraga riti kugira ngo umutekano urambye uboneke Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igomba gukora ibyisabwa mu guhosha amakimbirane, ifata ingamba zifatika kuri FDLR n'imitwe y'abagizi ba nabi ya Wazalendo ikorera abaturage ubugizi bwa nabi. U Rwanda rwagaragaje kenshi ko rudashobora gukuraho ingamba z'ubwirinzi mu gihe umutwe wa FDLR ugihabwa intebe n'ubutegetsi bwa Kongo kandi ari ikibazo ku mutekano warwo n'akarere k'ibiyaga bigari. Nubwo bimeze bityo imvugo ya Muyaya yumvikanisha ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo idashaka gusenya FDLR yahaye intebe ndetse abayigize bakinjizwa mu ngabo za FARDC. Ngira ngo rero murabyumviye neza cyane uburyo Olivier Jean Patrick Nduhungirehe Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'igihugu cy'u Rwanda akomeje kwandagaza Patrick Muyaya ku binyoma abagenda sakaza hirya no hino. Bisazwe ni Pilot News TV, ndabakunda cyane mukomeze bane nanjye.